Igire mu makuru rwose arebana n'urugamba nuko uwitwa Lawrence Kanyuka uyu nguyu ni umuvugizi w'ihuriro AFCM 23 yaciye rwose amarenga ko M23 ishobora gutera leta y'u Burundi. Biri guterwa n'iki? Biri guterwa nuko ibitero byose bikomeje kugenda bigabwa kuri M23, yaba iby'indege z'intambara za Sukhoi 25 ndetse na drone mu bice bitandukanye rwose hariya ku murongo w'urugamba rwose bituruka ngo mu Burundi. Urumva amabwiriza yose atangwa na leta ya Kinshasa, byose bica mu Burundi rwose. Uburundi bukagenda bugaba ibitero bitandukanye hariya muri Sud Kivu. Urumva aravuga ati Burundi bukomeje kugenda bwohereza ingabo zabwo, iriya mitwe yabo y'abarwanyi b'imbonera kure hariya muri Sud Kivu, abagenda bafatanya n'ingabo za leta FARDC ndetse n'abarwanyi ba FDLR ndetse n'abo mu mutwe wa Mai Mai na Wazalendo. Aravuga ati gahunda zose zipangirwa hariya mu Burundi. Ibi rero kubitangaza byaciye amarenga rwose ko M23 isaha n'isaha nabo yabakoramo hariya mu gihugu cy'u Burundi, nabo ikabataka ku buryo bukomeye cyane, kubera ko ibitero bikomeye byose nta handi biri kuva. Murabizi ko habaye n'imirwano ikomeye cyane kabisa yahuje ingabo za M23 n'ingabo z'u Burundi hariya Imwenga. Aho ingabo z'u Burundi bivuga ko ngo bahasize ubuzima ari benshi cyane. Twabigarutseho ku munsi w'ejo tugaragaza uburyo bashyinguye imirambo myinshi cyane hariya muri Kasika. Rero andi makuru aturuka hariya n'ubundi, urumva nyuma yuko bakubiswe cyane barashwe bikomeye cyane bagahunga, ingabo z'u Burundi zigatsindwa n'iza FARDC hariya Imwenga na Imwenga. Urumva abitwa abawazalendo nabo bakomeje ngo kurasa ingabo z'u Burundi. Biri guterwa n'iki? Amakuru ari guturuka hariya aravuga ko abasirikare b'abarundi bari kugerageza guhungira ikamituga. Bagerageje guhungira hariya ikamituga ubwo bakubitwaga hariya kabisa bahunga hariya Mwenga. Rero biri kuvuga ko ngo ingabo z'u Burundi nazo ziri kubarasa zibasubiza inyuma, zibabuza ko bahungiraho nabo bari. Urumva n'uburyo bwo kwirinda kugira ngo ingabo za M23 zitaza zikabarasana bose icyarimwe hariya ikamituga. Urumva ingabo z'u Burundi ziri gukura amakazo karenge na FARDC, Wazalendo nazo ziri hariya kamituga nazo ngo zikabacanaho umuriro. Amakuru ari kuva yari guturuka ko ari kuvuga ko ngo harimo abapfuye ndetse n'abakomeretse ku mpande zombi. Urumva ni ibintu biba biteye isoni, si ubwa mbere ibi ngibi biba bibaye byo kurasana hagati ubwabo. Igitondo cyiza cyane kuri ukurikiye Connect Media TV, aho uri mu bice bigiye bitandukanye. Nizera ko mumeze neza cyane. Turi mu gitondo cyo kuwa mbere tariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Nge nitwa Jado Operate nk'ibisanzwe. Rero nta kindi kiba kinzanye usibye no kubahuza n'amakuru atandukanye abari kuvugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari ndetse mu karere k'uburasirazuba muri rusange ndetse no muri Afrika muri rusange. Tukagenda turebera hamwe uko amakuru atandukanye ari kubitangaza amakuru ari kugenda atangazwa, tugenda tukureberamo ay'ingenzi ukwiriye kuba wamenya. Ikindi kandi tukerekeza mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, turebera hamwe uko byifashe ku murongo w'urugamba muri rusange. Rero
bahaye ikaze rwose muri aya makuru kandi mbifuriza kugira intangiriro nziza z'uku kwezi kwa 12 akaba ariko kwezi kusoza uyu mwaka w'2025 mbifuriza rwose amahoro n'imigisha kandi mbifuriza kusoza amahoro mugenda mwesa imihigo itandukanye mwari mwarihaye muri uyu mwaka w'2025. Yes, munyemerere duhere kuri iyi nkuru ndi kubona hano imbere yanjye ku gitangazamakuru cy'igihe.com gikorera ku butaka bw'u Rwanda. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubufatanye n'akarere w'u Burundi Edouard Bizimana yaciye amarenga ko igihugu cye gishobora kugirana ibiganiro hagati n'u Rwanda bigamije gukemura ibibazo bihari nubwo bitari kwihuta ku rugero rushimishije. Yabivuzeho mu kiganiro n'abanyamakuru giheruka kuba kuwa gatanu w'iki cyumweru dusoje ku itariki ya 28 Ugushyingo. Minisitiri Bizimana yavuze ko Abanyarwanda n'Abarundi ari abavandimwe bityo ko nta gikwiye gutuma imiryango ibahuza ihora ifunzwe. Ati rwose Abarundi n'Abanyarwanda turabana, burya turi ababyara, dusangiye imipaka, dusangiye n'umuco. Sinibaza ko hari ikibazo kinini cyane cyatuma imiryango yose ifungwa. Ibibazo rero birahari ariko byose bizabonerwa ibisubizo biciye mu biganiro kandi kuvugana birakomeje. Yakomeje agaragaza ko inzira y'ibiganiro ariyo izakemura ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi kandi ko bikomeje nubwo bitari ku muvuduko ushimishije. Ati nubwo guhura byaba bitakiri byinshi cyane ariko birakomeje. Murabizi ko n'ibihugu biri kurasana inzira y'ibiganiro ihora ifunguye. Aha rero ibiganiro birakomeje nubwo umuvuduko waba udashimishije. Nababwiye ko imiryango yose idafunzwe, turakomeza kuganira kuko dufite byinshi biduhuza. Turi mu karere kamwe, dusangiye ahashize, burya tunasangiye ahazaza. Ngira ngo turumva ko impande zombi dutegetswe gushyiramo imbaraga. Uyu muyobozi rero yavuze ko Uburundi bwashyize imbaraga mu kugira ngo imigenderanire hagati y'impande zombi igende neza ariko hari bitarakozwe. Uburundi bwafunze imipaka yabwo n'u Rwanda muri Mutarama mu mwaka wa 2024 burushinja gufasha umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara. Iki kirego rwagiteye utwatsi rugaragaza ko ari uburyo bwo kwihunza inshingano zo gukemura amakimbirane ari imbere mu gihugu. Kuva icyo gihe rero hagiye habaho ibiganiro byo kubyutsa umubano ariko bikarangira nta musaruro bitanze. Icyemezo cy'u Burundi cyo gufunga imipaka cyaje nyuma y'amarenga Perezida Ndayishimiye yari yaciye mu ijambo risoza umwaka wa 2023 ko ashobora gufunga imipaka ihuza igihugu cye n'u Rwanda nyuma yo kurushinja gufasha umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwe. Ni birego rero u Rwanda rwateye utwatsi rugaragaza ko nta shingiro bifite, dore ko n'ibice Red Tabara yanyuzemo itera Burundi ntaho bihuriye n'u Rwanda. Rero nyuma yo gufunga umupaka Ndayishimiye yagiye agaragara mu mvugo zitandukanye zishinja u Rwanda ko rushaka gutera igihugu cyabo, nyamara rukabihakana rugaragaza ko nta shingiro bifite. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame aganira n'abanyamakuru ku itariki ya 27 ku kwezi kwa 11 dusoje, yabajijwe aho umubano w'ibihugu byombi uhagaze uyu munsi nyuma yuko hashize iminsi mike hari impunzi z'Abarundi zari mu Rwanda zitashye ndetse abasirikari b'Abarundi bakitabira inama iherutse guhuriza i Kigali abagaba b'ingabo zirwanira ku butaka. Agize ati rwose imipaka yo iracyameze nk'uko yari imeze ariko twebwe
na mbere ya hose no gufungwa kw'iyo mipaka nta ruhare u Rwanda rubifitemo na roto. Abarundi rero nibo bahisemo gufunga imipaka, turababwira ngo aho bazashakira gufungura twebwe ntabwo twigeze dufunga rwose, uruhare n'urwabo rwo kuba bafungura imipaka, twebwe nta kibazo rwose. Rero Uburundi rero bakomeje kugenda bagaragaza ko rwose bafite ubushake nabo rwose bwo kuba bafungura iyi mipaka, kubera ko hari byinshi rwose u Rwanda ruhuriraho n'igihugu cy'u Burundi. Ni abarundi urabizi ko nabo bakunda kugenda mu Rwanda, ibikorwa bihuza u Rwanda n'u Burundi bari byinshi cyane. Rero yaba ari intambwe nziza cyane u Burundi bwaba buteye mu gihe bwaba buhisemo kuba bwafungura imipaka, rwose byaba ari inyungu ku mpande zombi, cyane cyane ku baturage baba bahahirana umunsi ku munsi. Reka twigire kuri iyi nkuru nayo ntabwo twayirenza ingohe. Iyi ngiyi nuko Afurika y'Epfo rwose yananiwe kwihanganira imyitwarire y'igitugu ya Trump. Uyu nguyu ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa n'abayobozi batandukanye muri iki gihugu bamaze gufata umurongo wo guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo kubona ko batakomeza kwihanganira uburyo ikoresha igitugu mu biganiro mpuzamahanga. Iki cyemezo cya Leta ya Afurika y'Epfo cyatangajwe na Sunday Times biturutse ku makuru ivuga ko ikesha abantu bari mu butegetsi bw'iki gihugu. Perezida Cyril Ramaphosa rero yavuze ko Perezida Donald Trump adaha agaciro amategeko n'amahame y'ububanyi n'amahanga, ku buryo byatumye Pretoria ihitamo gutangira kurwanya Washington mu buryo butaziguye. Afurika y'Epfo rero yavuze ko uyu mwanzuro ushobora guhagarika ibiganiro ku misoro n'ubucuruzi ndetse bikongera umwuka mubi mu mubano wayo na Amerika. Ariko rero yahisemo kwihagararaho nubwo bizagira ingaruka. Abayobozi bakuru muri guverinoma bagaragaje ko igihe kigeze ngo bahagarare barwanye igitugu cya Amerika. Bavuga ko ibihano byafatirwa Afurika y'Epfo bizagira ingaruka z'igihe gito, ariko bizaba bifite akamaro ku kugaragaza ubusugire bwa Afurika y'Epfo ku rwego mpuzamahanga. Trump aherutse gutangaza ko Afurika y'Epfo itazemererwa kwitabira gahunda za G20 mu mwaka wa 2026, harimo n'inama y'abakuru b'ibihugu izabera i Miami, Florida, ndetse yageze naho avuga ko Afurika y'Epfo idakwiriye kuba muri G20. Bamwe mu bayobozi rero ba Amerika bavuga ko bishoboka ko abajyanama be bazamushishikariza kwisubiraho bagashaka uburyo bagabanya uruhare rwa Afurika y'Epfo muri G20, ariko ntibayikuremo burundu. Umuvugizi wa guverinoma ya Afurika y'Epfo Vincent Magwenya yabwiye Sunday Times ko ibikorwa bya Trump bidashobora kwihanganirwa. Agira ati rwose isi ntishobora kwemera iyi myitwarire yo kudaha agaciro amategeko n'amahame y'ububanyi n'amahanga. Ubu buryo rero bwo kwirengagiza amategeko buranengwa no muri Amerika ubwaho, none burimo kuzamurwa ku rwego mpuzamahanga, ntibishobora kwihanganirwa. Umwe mu bayobozi ba Afurika y'Epfo nawe yagize ati igihugu gikomeye nka Amerika tuzakirwanya nk'uko twarwanyije imbaraga z'abakoloni. Ntibivuze ko mu myaka 30 ishize twatakaje ADN yo kubarwanya. Pretoria yemeye ko ku rwego rwa politiki umubano mwiza utagishoboka, ariko izakomeza kwibanda ku bindi bikorwa birimo ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi, gushishikariza ishoramari ry'Amerika mu gihugu n'ibindi. Umwuka mubi hagati ya Afurika y'Epfo na Amerika watangiye kuzamuka ubwo Donald Trump yasubiraga ku butegetsi, ashinja iki gihugu gutoteza abaturage bacyo b'abazungu, aho ngo bamburwa imitungo yabo nta ngurane, ibyatumye uyu muyobozi wa Amerika yanga no kwitabira inama ya G20 birutse kubera i Johannesburg. Ibirego rero bya Trump Afurika y'Epfo yagiye bitera utwatsi kenshi, ishimangira ko nta hohoterwa abazungu bakorerwa hariya mu gihugu cya Afurika y'Epfo.
reka twerekeze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero inuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni inkuru y'ubwato bwari butwaye abantu 200 bwarohamye. Rego inzego z'ubutabazi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatangaje ko abantu 19 babonwe bapfuye, 82 bararokorwa mu gihe abandi bagishakishwa nyuma yuko ubwato bwari butwaye abantu 200 bukoze impanuka. Muri iki gihugu hakunze kuba impanuka rwose zikomeye cyane z'ubwato. Rero ubu bwato bwakorengwa impanuka mu kiyaga cya Mai Ndombe giherereye mu ntara ya Mai Ndombe mu burengerazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nkoso Kivani Lebon uyobora iyo ntara yavuze ko iyi mpanuka yabaye kuwa 4 ubwo ubwato bwari buvuye mu gace ka Kiribugana mu murwa mukuru wa Kinshasa ari mu ijoro. Yagize ati rwose ku munsi wo kuwa gatanu twabonye imirambo, ku munsi wo kuwa gatandatu mu bare twabonye imirambo 9. Uyu munsi rero tubona 10 tunarokora abantu 82 ntituzi abakibura. Guverineri Nkoso rero yasobanuye ko nubwo ubwato bwari bwutwaye abantu bagera kuri 200 icyateye impanuka ari umuyaga mwinshi wateye guhagarara kwa moteri y'ubwato bugahita burohama. Rero si ubwa mbere impanuka nk'izi zibaye mu ntara ya Mai Ndombe kuko akenshi usanga hari ubwato bwikorera abantu n'ibintu birenze ubushobozi bwabo inshuro nyinshi bunashaje. Murabizi ko muri Kamena abantu 86 barimo abantu 21 barapfuye nyuma yuko ubwato burohamye mu mugezi wa kwa no muri kana mu bwato bwari bwatwaye abantu 300 rwose ubwo bwakoraga impanuka. Ko rero nuko nguko byifashe cyane. Reka twerekeze no mu yandi makuru arebana n'urugamba. Ubwo reka twerekeze mu makuru rwose abarebana n'urugamba cyane. Reka twigire mu makuru rwose arebana n'urugamba. Nuko uwitwa Lawrence Kanyuka uyu nguyu ni umuvugizi w'ihuriro AFCM 23 yaciye rwose amarenga ko M23 ishobora gutera leta y'u Burundi. Biri guterwa n'iki? Biri guterwa nuko ibitero byose bikomeje kugenda bigabwa kuri M23, yaba iby'indege z'intambara za Sukhoi 25 ndetse na drone mu bice bitandukanye rwose hariya ku murongo w'urugamba rwose bituruka ngo mu Burundi. Urumva amabwiriza yose atangwa na leta ya Kinshasa byose bica mu Burundi rwose. Uburundi bukagenda bugaba ibitero bitandukanye hariya muri Sud Kivu. Urumva aravuga ati Burundi bukomeje kugenda bwohereza ingabo zabwo, iriya mitwe yabo y'abarwanyi b'imbonera kure hariya muri Sud Kivu abagenda bafatanya n'ingabo za leta FARDC ndetse n'abarwanyi ba FDLR ndetse n'abo mu mutwe wa Mai Mai na Wazalendo. Aravuga ati gahunda zose zipangirwa hariya mu Burundi. Ibi rero kubitangaza byaciye amarenga rwose ko M23 isaha n'isaha nabo yabakoramo hariya mu gihugu cy'u Burundi nabo ikabataka ku buryo bukomeye cyane, kubera ko ibitero bikomeye byose nta handi biri kuva. Murabizi ko habaye n'imirwano ikomeye cyane kabisa yahuje ingabo za M23 n'ingabo z'u Burundi hariya Imwenga. Aho ingabo z'u Burundi bivuga ko ngo bahasize ubuzima ari benshi cyane. Twabigarutseho ku munsi w'ejo tugaragaza uburyo bashyinguye imirambo myinshi cyane hariya muri Kasika. Rero andi makuru aturuka hariya n'ubundi, urumva nyuma yuko bakubiswe cyane barashwe bikomeye cyane bagahunga.
ingabo z'u Burundi zigatsindwa n'iza FARDC hariya Imwenga na Imwenga. Arumva abitwa abawazarendo nabo bakomeje ngo kurasa ingabo z'u Burundi. Biri guterwa n'iki? Amakuru ari guturuka hariya aravuga ko abasirikare b'abarundi bari kugerageza guhungira ikamituga. Bagerageje guhungira hariya ikamituga ubwo bakubitwaga hariya kabisa bahunga hariya Mwenga. Rero biri kuvuga ko ngo ingabo z'u Burundi nazo ziri kubarasa zibasubiza inyuma, zibabuza ko bahungiraho nabo bari. Urumva n'uburyo bwo kwirinda kugira ngo ingabo za M23 zitaza zikabarasana bose icyarimwe hariya ikamituga. Urumva ingabo z'u Burundi ziri gukura amakazo karenge na FARDC, wazarendo nazo ziri hariya kamituga nazo ngo zikabacanaho umuriro. Amakuru ari kuva yari guturuka ko ari kuvuga ko ngo harimo abapfuye ndetse n'abakomeretse ku mpande zombi. Urumva ni ibintu biba biteye isoni, si ubwa mbere ibi ngibi biba bibaye byo kurasana hagati ubwabo. Urumva so andi makuru rero ari guturuka hariya nuko hari muri Sud Kivu ku murongo w'urugamba rwose. Amakuru aravuga ngo uvuye ku birometero 5 uvuye hariya Imwenga centre, situation iri kugenda ihindagurika kabisa hariya muri Mwenga, nyuma yuko rwose M23 yafashe Kasika ngo yakaba ari umurwa mukuru wa hariya muri sheferi ya Rwindi. Ingabo za AFC M23 rero zikomeje kugenda zigerana hariya muri Kalambi, agace kari hafi mu birometero 5 uvuye muri Mwenga centre. Rero amakamyo 10 n'ayandi menshi atwaye ibicuruzwa amaze amezi menshi ahagaze kubera uburyo umuhanda wangiritse bikabije, ndetse ukaba urimo n'icyondo cyinshi cyane igituma ibinyabiziga bitabasha gutambuka. Ku ruhande rwa coalition ya leta, ingabo z'u Burundi, FARDC ndetse n'abawazarendo nabo bashyize imbere rwose abashyize imirongo y'urugamba hariya rwose, ingabo nyinshi cyane kabisa hariya ku mugezi wa Rwindi, ku marembo winjira Mwenga centre. Bavuga ko ngo usasigaye ibirometero 3 ari byo biri hagati yabo, biri kubatandukanya n'inyeshyamba za M23 nkuko amwe mu makuru aturuka hariya bivuga. Urumva hagati yabo harimo ngo ibirometero 3. Urumva rwose baregeranye cyane. Ariko ku ruhande rw'aba batwara amakamyo aheze hari Karambi, ubwoba buracyakomeje kuba bwinshi cyane. Bavuga bati rwose bavuga bati imirwano ishobora gutangira isaha hagati y'izi mpande zombi, ariko bafite ubwoba bw'uko ibicuruzwa byabo biri mu makamyo bishobora kwangirika. Barifuza ko rwose bacungirwa umutekano kubera ko imirwano iri hagati y'izi ngabo bo nta ruhare ngo bazifitemo, hari uko bacungirwa umutekano rwose ibyabo ntibibashe kwangirika. Gusa andi makuru ari guturuka hariya muri Sud Kivu nuko ngo abarwanyi ba M23 abagenda barwanya rwose, barwanya makuru aturuka hariya, bari kuvuga bati M23 ntiragera hariya Imwenga centre. Urumva bakavuga bati M23 kugeza ubu ngo iri icidasa hafi na Kasika. Akaba ari mu birometero 35 uvuye muri Mwenga centre. Ariko uko byaba bimeze kose, amakuru agenda aturuka hariya nuko hariya muri Mwenga ingabo za M23 ziriyo kandi ziri kugenda zihakora agatendo gakomeye cyane. Twarabibabwiye ko ingabo z'u Burundi zikomeje kuba ibitambo cyane muri biriya bice. Ingabo z'u Burundi nyinshi zikomeje kuhasiga ubuzima, kandi Lawrence Kanyuka akurikije ibyo yatangaje byuko ibitero byose bituruka mu Burundi, ni amarenga yuko igihugu cy'u Burundi nikireba nabi kiraza kuba kiraswaho bikomeye cyane.
nyuma yo gukomeza kwihanganirwa ibikorwa byose bagiye bakomeza gukora hara muri Sud Kivu bohereza ingabo nyinshi cyane muri Minembwe babuza abaturage uburenganzira bwabo hara muri Minembwe babakorera iyicarubozo nuko nguko rero bimeze cyane ibyo byose M23 ntabwo iraza kuba ngo ibyihanganira habe na gatoya. Reka mbashimire cyane mwese twabanye muri aya makuru, tuze gusubira mu masaha yacu ari imbere. Amakuru yo duhorana nayo rwose tuyabagezaho agezweho ari update yo story tayari kuyabagezaho isaha ku yindi. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane. Niba ari ubwa mbere udukurikiye banzu nkandire kuri iryo jambo subscribe tujye tubana 5 kuri 5. Mugire umunsi mwiza.